Akaswani Imphal Ngangbam Nganthoi na pau pajari ahanbada maruoiba pau Rajya Sarkar gi Fishery Vibhag na sinduna ngasi 24 suba National Fish Farmers Day gi thoram pangthokli Med Department na hairi lakliba numit nini humni asida awang nongpok amasung nongpok thangba Bharata akanba nong churaba yai Pradhan Mantri gi numit nini gi Austria khongsat ki nini suba numita Vienna da thongkhre amasung Uttar Pradesh da lambi gi khudongthiba thawdok amada lekhidaba mioi 19 sukhre mioi kun hena sopan nangle Rajya Sarkar gi Fishery Vibhag na sinduna ngasi 24 suba National Fish Farmers Day gi thoram pangthokli Lamphel Patta leiba Directorate of Fishery da pangthokpa thoram asida Rajya Sarkar gi Forest, Rural Development and Panchayati Raj amasung Tribal Affairs and Hills ki Special Chief Secretary M.S. Khan na thoiba mithunglen oina saruk yari thoram aduda mai paklaba ngami singda asamba khudol potam duna pungning thogotpaga loinana ikai khumnaba utli Med Department hairi lakliba numinini humni asida awang nongpok amasung nongpok thangba Bharata kanba nong churaba yai Akaswani paumin hai nongsu Bengal Arunachal Pradesh amasung Sikkim da hayeng akanba nong asita gani loinana lakliba thangja phawbadana Manipur Nagaland Assam Meghalaya Odisha Mizoram amasung Tripura da akanba nong taraba yai Amaromda Assam gi ising chawda hauji phawbada mioi humbadrani thoi leikhidre Rajya sigi mafam khara da isau gi phibam khara phagalabasu Zila kuntareta leiba mioi lakuni thoi hena ising isau gi awaba nangli Isau sina mahimarung thaba lokpham hector 19,000 hena mangta thokhale ngarang phawbada NDRF amasung SDRF ki kangbuna mioi chani taranipan kan bangamkhre Rajya Sarkar na lamdam asida relief camp chani 95 amasung relief ki potchai yenthokpham center chani 45 hangdokkhre Marak asida Assam gi Power Mantri Manohar Lal na hairi Pradhan Mantri Narendra Modi na Assam da thokliba ising chauna maram oiraga awaba taraba mioi singi damak athuba matamda package ama lauthoklagani Uttar Pradesh ki tarai lamdam dasu ising chau gi phibam nongma nongmagi soksilakli Kendra gi Mantri Jiten Prasad amasung Mukhya Mantri Yogi Adityanath na Pilibhit amasung Lakhimpur Khiri Jila singi isauna sohalaba mafam singda satune yengsilagani hairi Meghalaya gi Power Mantri Abu Taher Mandal na sabapati oiduna awang nongpok Rajya Singhi Power Mantri Singhi mifam ama Guwahati da pangthokkhre mifam aduda Meghalaya amasung atai awang nongpok lamdamda mai hena puthoknabagi matangda khana nainakhi magna Meghalaya da hojik sariba pump storage project singhi matangda su pukhatkhi Power Mantri na Kendra Sarkar dagi project asi loisinabagi damak senpham kaithokpinaba appeal tauri Shiksha Mantri Dharmendra Pradhan hairi Afaba education system ama semnabagi damak leba sigi Rajya sing amasung Union Territory sing punna thabak tawminabagi tangai fadaba lei ngarang New Delhi da pangthokiba Department of School Education and Literacy with States and Union Territories haiba mifam amada saruk yaraduna mantri na hai lakliba sahi manga asida mahai tampham singda afaba shiksha pinaba akanba thabak laukhatle shiksha haibasi Pradhan Mantri gi Viksit Bharat ki horokpham oigadawri bani National Education Policy 2020 gi makhada leba asida leiriba imalon singda mahai tamba yananaba wafam sukhanari haina mahangna makata khi Bharat ki tongan ba Rajya Teret ki Vidhan Sabha seat 32 gi marak ki mikhal gi vote hojik santi oina thadanari Rajya sing adudi Nongsu Bengal Himachal Pradesh Uttarakhand Bihar Madhya Pradesh Tamil Nadu amasung Punjab ni lakliba thangja numita vote masing thigani tabiriba pause Akaswani Imphal dagi ni Pradhan Mantri gi numinini gi Austria khongsat ki nini suba numita Vienna da thongkhre mangna thonglabada mafam aduda leiriba Bharat masa singna taramna okhi Sri Modi na Austria gi Rashtrapati Alexander Van der Bellen amasung Austria gi Chancellor Karl Nehammer unaduna wari sanagani Bharat amasung Austria gi marakta laloliti gi matangda su wari sanagani madugi tungda Vienna da leiriba Bharat masa singa su unaduna wari sanagani Foreign Secretary Vinay Quatra na hairi Russian military da thabak tawriba Bharat masa sing asoi angam yaudana Bharat ta halaknabagi ayaba Russia na pikre wafam sigi matangda Pradhan Mantri Narendra Modi na Russia gi Rashtrapati Vladimir Putin ga hanana wari sanaba laikhrabani Sri Quatra na makhata na hai leibak animang na Bharat masa sing karamna mayumda
टेक्ता कायदना हलनखिगनी हाइबगी मतंगदा पुन्ना थबक पाइखतमिनगनी रशियन मिलिटरी दा थबक तौदुना लेरिबा भारत मचा चौराकना 35 दगिना 50 फाउबा लई हाइना पानरी मसिगी मनुंगदा मियोय 10 दि भारत पुथोरखरे हाइना श्री क्वाट्राना मखाताना फोंदोखी उत्तर प्रदेश की उन्नाव जिला थोखिबा लंबी की खुदोंथिबा थौदोक अमदा लेखिदबा मियोय 19 सुख्रे मियोय 10 हेना सोकपा नंख्रे एक्सीडेंट असी बंगरमो मनाक्ता डबल डेकर बस अमगा संगोम पुबा टैंकर अमगा ngasi ayuk thengjinabadagi thokibani बस अदु बिहार की सिवान जिला दगी दिल्ली तमना लाखिबनी पुलिस अमसुंग मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगना मफम अदुदा हौजिकसु मखाताना मी कनबगी थबक सथरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना लंबी की खुदोंथिबा थौदोकता लेखिद्रबसिंगी मफमदा अवाबा फोंदोरकली अमसुंग असोप नंगलबा मियोयसिंग अथोबदा फगलप ओइरसनु हाइरी महाराष्ट्र सरकार राज्य अमसुंग केंद्र की वेलफेयर प्रोग्राम सिंगदा सरुक यानबगीदमक मियोय 50 हेना खननब सेम सारे हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मंत्री चंद्रकांत पटेलना स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दा हाइबा मियोयसिंग असिना सरकार की लेरिबा स्कीम सिंगी मतंगदा मियामदा हेना खंगहनब होनगनी मियोयसिंग असिना लेबा असिगी मियामना सरकार की स्कीम सिंग असि कानब लौननब होनबदसु मतेंग पांगनी श्री पटेलना हाइ नारो लाख 10 दा था 3 चथगदब स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा स्टाइपेंड गा लोइनना पीगनी सेल थुम मंत्रालयना लेबा असिदा लेरिबा प्राइवेट सेक्टर बैंक सिंगदा फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम की मखादा लोन हेना पिननब खंगहली पीएम स्वानिधि पीएम विश्वकर्मा अमसुंग जन सम्राट पोर्टल हारिबा स्कीम असिगी मखादा लोन सिंग पिदुना लेबा असिदा लेरिबा लाइरबा खुदसा हाइबा आर्टिसान सिंग अमसुंग स्ट्रीट वेंडर सिंग हेना थबक पिननबा प्राइवेट सेक्टर बैंक सिंग दा तक्सिली लाइरबा सिंग दा थबक पिननबगी मतंग दा सोंगरांग डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की सेक्रेटरी विवेक जोशी सभापति ओइदुना प्राइवेट सेक्टर बैंक सिंग की एग्जीक्यूटिव सिंग मिफम अमा पांगथोखी कोयला मंत्रालयना हाइरी थर्मल पावर प्लांट सिंग दगी थादोरकलिबा उत सिंग मफम चाना हुंदोक्तुना कोइबगी फिबम कायदनबा अकनबा मोंगदा थबक पाइखतली हाइरिबा उत सिंग असि मफम चाना हुंदोकनबगी दमक थर्मल पावर प्लांट 12 गा समनबा अहांगबा मफम 38 थंबा हौख्रे कोयला मंत्रालयना सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट का खुसनदुना थबक असि माइ पाकनबगी दमक लेप्तना होनरी सगनाइरबा क्रिकेट सानरोय गौतम गंभीरना भारत की क्रिकेट टीम की कोच ओइरगनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई ना माकपु ngarang भारत की सीनियर मेंस टीम की हेड कोच ओइना हबलकपनी गौतम गंभीर इंग्लिश 2013 दा भारत ना आईसीसी वर्ल्ड कप लौखिबा दुदा साउना थौदांग लौखिबा सानरोइनी माकपु भारत के अनौब हेड कोच ओइरगनी हाइना बीसीसीआई की सेक्रेटरी जय साहना ngarang सोशल मीडिया दा फोंदोरखिबनी स्पेन यूरो कप 2023 की फाइनल संख्रे अर्जेंटीना ना कोपा अमेरिका की फाइनल संबंगमख्रे यूरो कप की ओइना ngasi ayu anganbada एलियंस एरिना दा सानाखिबा अहानबा सेमीफाइनल मैच ता स्पेन ना फ्रांस बु पंजल अनि एमदा माइथिबा पिदुना फाइनल संखिबनी कप असिगी अनि सुबा सेमीफाइनल दा ngasi अहिंग नोंगाय मतुंग पुंग 12 मखाइ ताबदा जर्मन की सिग्नल इदुना पाक्ता इंग्लैंड अमसुंग नेदरलैंड्स सानागनी अमरोमदा कोपा अमेरिका की अहानबा सेमीफाइनल मैच ता अर्जेंटीना ना कनाडा बु पंजल अनि सिनोदा माइथिबा पिदुना फाइनल संख्रे अनि सुबा सेमीफाइनल hayang ayuk pung 5 मखाइदा उरुग्वे अमसुंग कोलंबिया लंबा तौनगनी अरोबदा मरोइबा पाव अमहना राज्य सरकार की फिशरी विभाग ने सिंधुना ngasi 23 रक सुबा नेशनल फिश फार्मर्स डे की थोरम पांगथोकली मे डिपार्टमेंट हाइरी लाखलिबा नुमिनिनी हुमनी असिदा अवांग नोंपोक अमसुंग नोंपोक थांबा भारत अकनबा नोंग चुरबा याय प्रधानमंत्री की नुमिनिनी की ऑस्ट्रिया खोंसत की निनी सुबा नुमिता वियनादा थोंख्रे अमसुंग उत्तर प्रदेश दा लंबी की खुदोंथिबा थौदो अमदा लेखिदबा मियोय 19 सुख्रे मियोय 10 हेना सोपन नंगले पाउलोइजरे।